Singked dagiti mga sursuro iti Sarat National High School ang makisalipda iti Regional Nutri-Jingle Contest. Una ni Miss Jane Maricar Agustin, may sa mga sursuro iti nadakamat a pagadalan nga da iti naisend nga invitation kada kwada at Sarat National High School iti mga representar iti Division of Ilocos Norte iti naso o apasalip. Dati insend ang kanya ni sir na invitation iti Division tayo iti Ilocos Norte, and then may sa Sarat National High School nga mga representar iti region tayo at division tayo iti Region 1. So this is sir, then the memo isa na with the guidelines ng Soroten for the Nutri-Jingle. Imbatad na asa nga 13 estudyante iti kinuyog daan nag-record iti biyang ti IFM Lawag. Kinid daw na kadagiti agbuybuya iti aguntaway at tulungan danto kumaida amang paado iti likes can shares kas bilang maikanatan iti kriteria iti pasalip. Naamuan. Okay, deta mga idol iti report tayo manipod iti biyang ito'y Sarat National High School. So iti tema na deto'y nutrition man itata PIPAN or Philippine Plan of Action for Nutrition 2023-2028. Sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Kanada deto'y subsim na itatang nutrition man nga food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin mga idol.